ede aswade because nensa no enye ya mama Esther Beauty Salon se ope ribbon cap bibia opesa wo ye bia e wo tiri so no medofo me pacha eba no enwi ho adwuma de a ewrade mama Esther Beauty Salon oya de pa onungwa eno intimido se opesa wo kwane ho na onungwa ne important na wo pobi amana bauti ama kama ope ribbon cap bibia opesa wo ye frontal tese bibia closure bibia opesa wo ye no Mama Esther Beauty Salon ebeye ede amount anything je Mama Esther number 0248 651537 0248 651537 ofre Mama Esther mobenya na chiri kwan na wonso wako no waye oti no ede amount kama pa efa ho ni nwedodo eguti so obeye ede amount mama fa kwanya iso na me na wase na me nchia wonso menim sa wonso oho eye BNI a odi fafa 0545 929292 ne so sa opesa o birthday no menya wish no emfa ma no fafa honom meye edi ama o kama pa odi banko ade a ye beye edi ama odi a obeya ne sa obehwe Cheers TV na bibia aye kama Samsung na ebia o wadwuma bi a opesa obo ho dawura Cheers TV eno ne afidi ase say di oman Ghana bebre na age atum say de Ghana for the do na ese cheers so cheers so cheers so cheers say Cheers TV say ya say baby because eba no movie papa dia Cheers TV na obenya bi ahwe eno timedofo bo modern asabre bia no obehwe Cheers TV because aha de enije enko a mefa kwenya iswe na menko papa akwaba because ene adaje ni posokra ene de ene nye brother ne akase ye nkopo ene ye wukuada nti adaje ni posokra papa akwaba ye na oban ma papa bibia boko de nyame adum ye da nyankopon ase ye da nyame ase papa me pacho papa me da ase papa ni entia ene me boss aye made o papa Kami boss de ye me buy me ye me tina me boss nana uti we de e kan ofa e fata ene de me boss ampa me buy me boss too much me boss me chini da Alfred everybody me chini di keke sa manager bi ate sa me manager papa anka ye anka manager bi ate so no anka ye ene te se manager fro nana ho de sen te se oyade ya manager de oyade papa eno nti no ene anka oya ma mera ho but me kan no je twemo se nana wo ba na ma yehye nti ene wanka no nti no me ti de me boss kra jatum se me ti no efe pa nti Mama Esther me da se pa me da se nyankopon enhira me dofo se ne last week yesu an papa me yeti ase se wo yere anase kunu adamfo bi na se duabo e wo nanum abomoden na twe ho efiri ne ho okay ese papa ka asasam nche say oni onipa bi nam anase oni obi di agro na kakra me ka we kakra no o kan tam se me na me ye ya ade we nya me na me ye ya anase wona ofa wo abefa wo fa ma ade no se nya wa me pa cha say nipa no omwo e wa brabom enti bo modin na twe ho efiri ne ho because duabo ya ade bi a edi enipa nyina enya edi nipa bebre na enya enti say wo yobi na say opeduabo a papa say ye ntwe ho efiri ho enti sa wo wadamfo bi na sa wo hwe na nansen se na ono nante no o twe ne ho efiri ho a hu se eye wano kasa na oduabo a wo penti na amano ayeden abasa enti me dofo me sraw so yo bia duabo wo wano agyan sanso na papa me yete ase se so wo bodua mpo no wa mmoni ya wan kasa na wo bodua no etimi enyaw wo na wo kobodua no a wan mmoni ye no etimi enyaw enti ni hwe ni ye se abrebia no onfa wano mpo enkasa wo bidua anasa wonko gina ba bi enkasa wo bidua because duabo bi wo hono ma wan mmoni ya dane ba wo so ebi wo hon so a wo bo no wan kwankwa dase a tese ni nyina no eno so edane eba wo so enti me dofo ene ye be komo deep pa ni ya ma papa a kire ni enti a me bodua na ma mmoni ya ebeba me so no ene papa eba be kire papa me ma wakwa ababio ye na papa bi ya wako de erade adom Baba, yes. And ye ba be din komo. Last week ye share about duabo. Ma o me ye hu se obi opeduabo bia no na brabo no ya na enye na brabo ye ne nante ono akasa krampo na brabo enye papa na ene ye pese ye hu se papa o me yati asese obi bodua se meti hei me se me kobo bidua ma moni yi a ebe dane aba me so etimi ba me so papa ba ne sen
na me ko bodua na ma mo ni ye na adane aba me so me da se wo say ye ka duabo a ye sunsumade okay na eyo bia na ebo ne dua enya no okay ti se nipa no wanfom na obo ne dua enya adwuma what you say esan say duabo ya de bia eskum nipa esefie ebofie esebusua ese enuanom esan se ndamfonso sase minim obi a ye bo ne dua omo boys ne kwa yi no omo nyina amba kria ba ko omo nyina wuye omo ko yifu no omo ba no na se dua bobi hokra ya bo nipa ne bia no unse obu a odin okobodua na ebia nipa na ya na ade ne ye ne ya nti okobodua na okase onipa ko a obefa amade we ene dua a mebo we obi a obekọ yie na se bia no a okwakoja okwakotena okwakotena ana okwakogina wo kekekura hwefu ne kekekura no se nipa no ba ahoto de ahoto ma ne nya bida onum no koyi kaprekura wo yie na se a osaman no ana se ebia sasa na edi nipa na chi na mani kunu na abosom no endi nipa na chi ne nkwanda nyina mani kunu ma onse na adwuma ntobu o nya fie ye na ba pebon se no mapam na adwuma mu obekọ ye no Friday Saturday Monday obefu obeba adwuma mpe se na oleteni ye yinadi because of a year no kwa ye ni se how obodua no enti omo enye ye bia na ekwa ase papa na we na obeka papa o be amangrofo yi abo mo se oni ntina ma enipa wunu hwe aye problem kwa che bayi aye no omo mo kwa aye ase no bo mo ni ebi fa no me ma me ka bibi nchiro wo se obi wu akurase a obi ohwem bia watena akurase da no so owu ewo akura anase bia mefa se samankasi kura anye se bia kra no papa samankasi pa so ho na mete ona ewo me ona ewo me samane ewo me enti ho na wonnim enti me bia se o ona me ka wasem enti me dofo mpacho so ti se papa otai ka samankasi e ma na nya oya anase ofra samankasi papa o pese da bia samankwa o na wa kire ma kire no se ho ona me hwe ona ewo aha so ati ase enti me dofo mpacho bibia ya na wanya gwetere asem se ya no ye ho no sa ama konkoko si ase nkurase mbodin so obi wu a na se nipa ni wu a nipa no de ne kwakọhye mo kye ne de ne kwọhye mo kye wi a oba esese otu anamo sanade beti nimre kura no de ne ko a okoba bi ko bisa se efunu no di anim de ne kwọhye mo kye no eyedu abo anase ne anu wu papa se wan tu sana mo unsebu a nipa no gina se yie na nche bo sana ne bawu na ankasa wu obu a nipa ne ko bodua no ebi okofo nipa na de na omuti ne ye duabo etumi che enye se nipa ne bodua na account ebi etumi di 3 years ebi a 1 year ebi a 6 months ebi obu a 1 week ebi a 3 days e wo ha wo bodua ne fa papa duabo timi di be 10 years ansa ya adwuma ayi duabo no edi asem onye se obi kudo ko ano omado omo fro sunsum transit se na me no di nkomoyi na se bodo we di endote o spirit na ma wo ye nipa na otumi kasa na wo da wo di adeto a wakai no ono no obetumi frɛ no ebisa na asem okay entiri ese bo sunsum ba no obi betumi anya wo nase anya keka ko frɛ o te se na me no otu ye frɛ wa wo ba te se na me no otu a me no di nkomo no entiri na entimi na me control sunsum no mi ubeyi ma no so asem bia me bisa ubeyi so na mo ebi kwa na udidi esu na sa amre no se nipa ne fro sunsum a adechi ofro wa anopa ebobo we se 12 no onya collect da wonam nyina be ye wo ya hwa be yare a obekwa koda hospital okay be se bia ofro sunsum a hwe se bia adwuma be na pese wo ya ye okwan ye frɛ no enti ono be kire wo se adwuma we na wo ya ebetima yeye na ti duabo no so obi pese obo dua na ode san on your friend we otan dua no obo dua no se asamasi obefa amade we o mama boka menne makoda fiase amabai obia onimu o chese obi onimu ni bia na obeba na yiye bia abobonso abode bia no fiti na ekọ ofie yiye na se na okọ a na dwuma nsai ombubumbu o kambo no na nimfura onya yare ni awieye ne wa bossa adua no dia ato nipa no so enti se nipa no wupe na akwakoye satellite na nipa no saman no ti o nipa no saman ne bosom no ebeba aye na ase
It will be a baby capre be a bo and so about the be an problem. Okay. Nam catch all. It was a yes, way so be una, ya didn't call a sia, a work crassia. Omo haban bia e ya na omo di siwo ya fra adra na ono no e pam sunsun mbone okay no ma posa no mo de asi omo de mrenkanso ato ho no mo de asi ade mienu asiwo nto fi asiwo na oba e se ohoro wonsa de nto omo yesa ne se enye bosom sa asiwo no yanko keko nto omo ko asiwo omo franto ma no omo de kofie no omo nim na wom aka okra aka so omo ko we e ka ne se asiye kura nka nko bi papa mpacho ehonu ti tubie ma ugura asiye ho omo obu a Canada no kwa accident obu akofo obi ade ne ebo ni dua enti sasa ne sansamafo ni nyina wo asiye ho okay asiye spirit e kura asiye no emu ye dru na dosun e no ho so omo ye wade a seconds na account asiye so obi do kwa asiye ekosie okra seconds we so Oma utro for clock and failing. Oma utro de same failing. Obu dua onso no okase wa finish abusuana e failing sasen samafo wo nyina ba ebe sorry. Enti se nipa ne bonu dua na se wokọ eye asie wo a mo amudi achi kọ asie wo nyina mafa no me any problem o how ne atete e de afi wo aba e sa mo ba no sasa na edi machi no ma wonhoro mo nsa andwura mo ho entoma na wo fura ni nyina agufin atade a wo hye ni nyina agufin papa me ba ma me ntwa wa no se atade o se yan hore o se yakwase ye ba ya o mo de nsuo na me ka esi ono mo de nchi agum ne de hore o ye no a wawie ya na se efi na sunsum na edi wachi ana se nipa na owu no se bia ya busum bi ana bibi ne ku na saa enome no saa sasa na ebedi wachi na bi ebetuma ma problem no wa horo wonsanti ompe nti obefi wachi papa sansuo na ya omodi suo no e bia man hohoro ho metimi akomi fie na me de nchi so akọ onya de odi fini bewura ofie na odi ntoma ne besen wa ewo ma kopem sensa edi eya na papa me ba enti se me kọ ye ase na me di efun achi me yakwase ye kosie na me ba ese se me kọ ba bia efie ho ba bia deda fun na me kọ hohoro me nsa enso na yede ese oso obi amfa horo ne nsa me pa cha woni dokodi ekum ne pa no da bi papa yenkwa yiye keko omo kwa yiye ekokon aduano no omo asem ye mobo hwe minimobi a okwa yiye wasie ne mma nyina okwa yiye ase me na me ka kiro wow ono gina ye yiye no ono yi sika enti nipa ne bodua se obi a obegina aye sa asemasie yiye sa so obodua se onipa we onpro momu sie no but wa obegina asie sa nipa ne bia no omma nyina ahwero no bodu ande title wow enti nipa no wanhwehwem aje wo sika nti no okogina so penso abodo no se sika beba aye de se di sika ba enti kokotaku no koje bond bo na okoye aye no oye aye ni wie ye no bese no one man time ne ba kam ka bo mu omu fi school no mo ba mama mienu you na tosum miansa da tosum miansa no omo so am se bibi sa na am se nsuo ne fo mo se bibi sa no mo so mo wi ono kwa mienu kura wa hu mo fun enti before papa ne ni ba no so okobi sa no ase no mo se fun na ono ko gina nim a osie no oyi sika de ye yie no ene wo ketua no aide wanya na ka ono papa ne so njindi okoto kobi am se okoto we kobi na ode ye aduane nti odi na weni bi ko hye ne ko ase eno ano no ofi mo japan no anu wuye enti ono so hye mo kire a chei mo mo koye ho ama mele before ansa na omutumi sie fun no enti aya na we obu aye ni mfa no ho won okwa kohwe na yie neti obu okwa adaka na omudi ko sie nipa na okohwe obu okwa adakroshi na wonya bia ka so okura omu yetu no okura no oma ne da ne yie oma siesie ne yie won enoma bia ebi pa de sane bia afo agwa no no ema itumi fa enome edi fi o edi ba fi o so bi wo fi o ba pepepe na bibia ye basa ena obi a one ne nkasa se owu a enye se okọ na yie enye se o ma ne ya o yakra se so ma nya de ye ne ya na se okọ yie na wo yo ba betu de ne nsa bo yam onwo obetuma chia wo nsam obetuma tena se obi wo ko chia ne nsam wo wie ablabo no be end wo ye adwuma kra wo hu ano da papa obi a wawu ya
na menene ya aka se wawu de se ni otia wawu onim ne yekoso hwe obi ka cho se odipa wu anaso wuye ne body ni nyina bepro benaso no eye adwuma ote na moka but ontumi nkasa na obi a wawu da me na me ka kiro papa ba ne sen no obi a wawu no bete kasa eya bi sampenfo me ka kiro Debi papa chese papa o de ba ne sunsun a wo ya de sunsun obi a wawu eye dan no te kasa se wawu se wawu a aso ya de bi a empro ewu sunsun eti asem aso ya enti se onipa no oba da so mo no kwhye mo kire be se bi a 1 month 3 months kwa na se omu yi ni ba obi wa busuani ma owo bayiye be kokowura efun ni mu no we fun spirit e dia betale nanim wa betena yiye na se obi ode ne wasem bia ne ebe yiri se na o hwe TV no te se na obi hwe ye no papa say wo kan wo se obi owo bayiye na beba ko ye sanye ne wawu no na beba ko me da se tie obi wo ho a won na eye bayiye no bode ye sade no be se nipa no wu otofu wu a na se amfana ankohye mo kire na se gina so na se omusie fun na no mo be ka kire fun ni bia no oba be ye dokode ne dia ma ho wo man financial much fe ya e de ne hyem dia ontimi nya me wo fa ba ko obi kun no e de ne tum wuram na me ka kire busuanfo no se omo pe no ba be me nkeka wo TV so e na me ne omo kototoi me ka chom se 7 days time omo kum nipa no omo ye wo fa no omo nkasa beba okay omo nkasa ba busuanfie no be kire kwa omo fa so omo kun no me ye de omo ko police station se me ye na me ka chance akọ on finish omo a anko be finish omo ja adema financial fridge munti da o da bi se ade ne sha fridge mu kura me ye e ya ban ne de se nipa no kun no obe kire esa ono ne kun nipa wow enti omo kwa yi ase tumi fa enome ene ohaw ne atete na oho ne me no anu ya din chen be yi e de eyi ase no me na me ka kire eyi ase eyi bi wo ho a won eyi na wo kwa ase no ebia nipa na owu na nkasa no ya dome ne deda o de obi so mo deda funu ene no ma no ma ono nti yanka mu nsem emusem ye duru so obi ka kire say obi wu no owu ana samani wa nipa ne dada ade bie ewo wiase no eye honhoma de a eye din nkwa de wo ho but woni ani nti hu saman yo so me say opa wodi achinya metuma posa aban papa e de ama obo hu bi papa chinyije una na wawu anu be hu no papa chinyije bo ha ya me nhadanye me da se because me pesa me hu me nana me hu na o me ka me hu me pesa nka so wo ho de a mpa na mahu na de na de se ne me nana awoye japoma awoye ko mo metena mo nana nchen na nkaja nana no mo ma mienu na me hye mo ntem na me nana mo akote ha na me nana kwampa na mahu se me nana no mo fo na me be aye mbeti wo mo nka na de o mo na mo timi nchen but me hu am kro mo ntimi mma me nchen ne de na ehu hiase me da se na baba se na wo kasa sama wo na ada nti na sama wo na so ntimi mma eni party biam biam omo on timi ba se obi wu na se bi aka na de no kwa accident a na owu otofu a otumi ba fie otumi ba fie be se nipa no yale no wu ya na se ebi a obeyi ni nwadi wo fie a e bayi obi na ahye da yesa obi o yare ya na gbawu na papa da nti obi o yare de eye obi na ahye da na ne owu to atofu wo de se ono no sa na ne kra no onenam but papa me bra bi wi atofu wo ya hu no fie da mbe ohun no obeba betim wa ma me ya hu ne da but se obi wuo na ya atofu wo obabi na munim a obetini dan ni mu nice kaka se omo kanka no mabom ne ade wote se obi nante be hu nipa no ya cause me no akwa ma nkwa de yante bibi sa oh but obi obetuma ba fi abetena mu ntem ne mo ka se ko ba mu hu okay but ba me se am wa ni de se me se am wa de no se me papa owu ye no na mo akra ha obefrɛ me anajo ɛwɔ me ho ase ofrɛ me kwasi be papa sade we ye beto aso na me pese me misa we o se obi kwa yi ase a ode no me ebe fie no ɛno na me pese me hu se ɛno me no sen na etimi edi achi edeba o me hu se wa hohoro nsa ɛwɔ ho no ma na o se atade na ye hye na ye de ba fie no ɛnom so no ya hohoro ye nsa
e de no me biem na wo ya taade me da se me ba cho se wo hyefun omutwa ntoma ye twa obi ntoma ema wani age wafura unim dokodi ekun no wo de akoye na ase ebi kura wakọ ye ka ne se asie obi oba no wandware oba pe na obeyi ntoma no na de ko sen wo den no me pa cho den ne di achi de ba ye spirit min dia ntoma na ye de ko ya enti sa ntoma na wo de asen wo no sunsun mu no enye save mfa ma enti ankasa ntoma kura nka ye pam e de ko yi anka ne papa mu wi a ye hye wi sanka ye hye no ya na papa bibia ni ho no ma ye betimi ai so ye de akwa yi ase abade ye we se ne be ya honhom bi o ma e be free se e ya dwura okay ye normal be ye ana betuma to froda water ma men kire na ebinim nsuya obetuma to me dafo me pa cho Prophet Michael or say ono na ye pani kwantre fa oda eye St Michael Power Ministry ano ono ne de onya na sorry counseling ko eye memene da ekosi efiada otena se na waye counseling no ejuada ekopem memenda ohase ejuada memene da na chese waye ne counseling no da bia oba enti owobre ede emaw se na ebe ya bibia ni a obenya entobo ase na wakyerkyere mu ede amaw oba na sese ofro osunsum na obisa osunsum adwuma esesa wo ya ni nyina no Prophet Michael Osei oye ni nyina ebinso esan so ewo ho Samson ena medofo wadwuma ena opes asei anase wadwuma enkoso emfa mawa eno so ba ne ho no ma nyame enam ne so eboa ni nyina enhaban ena okekasi na ode ayesa de ni nyina ede amaw se eseso dware o ma wonsu a ode bedware ni nyina enhaban ena ode afra se na ebe ya obi ntimi nkun wo bra wo bre ensoye se na ebe obi ntimi nse wa bra bo obi ntimi ense wa ni nyina oba Prophet Michael Osei ha obey ni nyina ede amaw entime dofo hwehwe na chiri kwan wo Pink FM Kaswa Pink FM wo de onya efa Kaswa ka me bia wo fa efri bia wo so besi wo Pink FM onya si wo Pink FM wo de gina ho no ma na bomodin a efre no wo 0558 382017 0558 382017 frɛ no wo so beba be fa Ebi so Africa so anase mankesim takrade kwanso na eba dia Pink FM anim ho a eno besiwo osiwa na tese wo woni ho no me no so frɛ na obeba na waba abefa sa braidie me no mienu yenim se enipa wu a ena ewu ade achi ade sen ya dofo wu a ena ewu yekɔ ayi ase enti sa braid Prophet Michael Osei oba bekire ade a obeya a okɔ ayi ase ba odi bedwira wo ho menim se eye mawo ebeye amame ebeboa ye nyina enti medofo bomodin ansa wo ya de mpo a wo de ade asiso a meka kire wo anasa mesa se low gas no anasa okropot no anasa ade no twesi o na bomodin na tie sa akwankire bi fi se ebeboa se na ebeye a okwa yi ase ba onfa no me bia eni wachi emafie nkwala wo fi yesrewa enti jebre na yenko Prophet Michael say ho no mfa akwankire no enti dwa emfa ma me no mi no papa mpacho chen akwankire me dase me pacho se ne dikan se nipa ne ko ayi a on fa ne joke ya ne kore na meka okay min dia toro enye hwe na min dia toro na emma miska bible say no nim papa a wanye na ye bone man nti mra Yesu Kristo ka se mi dadaja man fra me ntoma no kasa kire me no mienu okay se minim bibi na mankyira enye okay e ba cho okwa ayi na unim ni tokodi ekum nipa no nti mesro se anka okwa pe jabidie papa mpacha ya no ahwe me pacha obepe jabidie no wape nyanya oda wa nyanya no kwa na onya jabidie a ketu abibu na fa hye o left okotoku sunsum no omuchi saade no nti be save ben so wanya na untumi yen so a anka ne best ne say obepe impunsuo na wape froda water baako o de kakra begum na de adware oba onya yi wat ontoma ne digu wona bomodian se obepe impunsuo kakra na o de apete we no so ansa na obesi a wasi na de froda water kakra gum na wasi na be ya sunsum bia edi saade na chi a etumafi ochita so kohwe nipa no ebia okohwe no ya bodua unim dokode na amso okun no nti se no mebi anase bibi ena ebedi wachi a saade na amachiro no ebetima stop saade no sanse de ntia mechire wo ne no ye meme yesunsum adwuma
enipa dodo na ba me nchen ebu wa na enye bayi ebu okwa abekom no na baabi keke no kɔ no kɔfa saa yare na okonya saa problem no wanwo nti se tuufo ana ye ka bibi kyerɛwa eye no kurasem na ye ka kyerɛ no nti wetie mi a uyo Kristo no kura sɛ dan na sɛ wo hwɛ me pa tie ne yie ɛna unim sɛ Bible mu kura yɛmfa fu nkwa asɔre dan unim sa yes menim yes dey for yɛmfa fu nkwa asɔre dan eye chiwade efu a yɛde kɔ asɔre dan me na maka kyerɛ me nhwɛ fu papa akwanchere ya wo kyerɛ sɛ yɛmfa nhye ye pocket be left ebi a me yoba me kwa yase no atade ya hye me pocket ni obetumi de ahye o bag ana se me metimi abɔ ne power me ntoma na one kerchief ano okay jabidi so far as I count ho nko ade 2 minutes me me yeah ochi okay enti me be kwa me fa mo enye na se mantimi amfa ankan so o de mpacho wo beko na aka be se 1 week akopem punsuo okay ana wanya punsuo no so a penyanya na kotete ni bebre na bɔ ne kahire na bɔ ni pa ko na wo kɔ na yie ne sɛ SMS mi de me begya wo minim dokode ekun sɛ bibi na akɔyɛ ana bibi na di wachi na ekukun a nsu a me di dware we me de minim wo hwe ɛyɛ gya na me begya wo kasa wo kɔ a spirit bia no ni apam enti no nyanya na metete a me bɔ ne kahire a me mpo sampan dware okay na me de dware just one day ade be cha mama kwa yie no da bi o kwa yie na da na me kɔ no me kwa yie na se no okay okay papa chere ho ne yie nti obekɔ ayie a aka 1 week no be modern so kwakɔpɛ nyanya na mponsuo okay nti aka be so obekɔ Friday a eto me nko anka fa nyanya no kɔ ana betuma posakora de agu galon mu ukɔ na hotel na akɔda udi super dwana de kakra gu so unya froda water ya na froda water na best unya froda water na ne bo onye den na wato obetumi de afra na se wo de wonya hwe kwa ufa froda water na upe froda water baako na wakan sam 35 ana sam 12 e de agu so na udi agu nsu ni na de adwale ukɔ yie na se a stop sunsun boni bi a won ufi yie na senso na ba hotel na obedware de be ya wonfa no me bi ana sasa bi enko san ba na wunua ana mo teka anim ebu okwa na danfo no na mukɔ wi ade no nim na aka no first ukɔtena trotro mu nti wo su fi okɔ na mukonya azden na mo teka anim mo nim wo hwe no mo makwako nti mesere enye no ma no bia na ye bayi be no ma ketenkete wi na ma nipa bre nipa wu e wa brako okay nti me de ache ya hwefo nti papa me kɔ ayie na se madware saa ne ma we nyina me ba me ntoma no metimi de akodem me pa che anka still age se me hwɛ anka the best say anka wunya say ukɔ ayie ase ba nti ye ho no omo kɔ ayie ase no mo ba omo hata omo ntoma nim ebebrenti ase ama etumi boso no kwatumi gusu ase no mo ayi okay me papa say okɔ ayie no ba oba pusa nyanya ana obobɔ ne kachi no de atoso no de nkyene ene jabiri no de atoso no de atowa ade kyen na o mame asi anse no de bewura dam onfa wura dam sa nti the best thing is me kɔ ayie ase ba entoma na me frade kɔ ayie ase no me ba me modin ase me yi hata ama de achi ansa na masi wi na me de kɔ dam okay papa bi asa no me maye bi dada makɔ ayie ase me ba matade no mansi me ntoma no mansi me de akogu dam ensinsanso bi abaso papa na ne den ebetumi ma nsunsanso bebre obi wo ha won obi otumi gu na ware po obi wa oba na awokɔ na danfo no ebi kura obonu kunu dua se me mfa me ho ma woda me de ho ma me wu no abo se dua no wawu nti ukɔ ayie na ebi wakɔgina no fun osu saa we ne betuma kan sanse yandane anse no wuye okay serious beka sagro but ebeka obetuma ba na okunu kura ba bewu na yese ayie ase kɔ no ensem wom enye se ensem wom ankasa okay ebi asase ma meka krobi nteda na won nteda age se ye sunsum adwuma yi ene ebetuma be ka kire but no money bi wa omon loud ye se ye ankasa bet edu ba bi na sensem ne ba ye nchen na ye hwe krofo ne hu se sa problems no vita se ba TV so be ka wa obeti no wati wa hu ntie so no de wa asem me se menhwe funda odifo bi o ye quality odifo bi a onko fun okay enti sa na wiase na eti na one se ayie bi wa won obetuma kwa ayie na ase aduane na omo ye no mesra se bakebe ya akanji me kwa ayie ase a ebitumi nya kidney problem fi ayie ase ebi ni no so obetumi nya otwa yare
obetumi nya fibroid wo ne yam papa na da ne yam aduane na omo ye no omo ye aduane unim no wani obetumi tinto fe gu no de yare atom okay manam ka kiro wo hokranza papa betimi aba se obi aba yie na se ne ye aduane no owani a obetimi ase aduane no obetumi ase aduane a poison aduane no e wo sunsun udi a unya problem bebe se dia boso me wo se wa start expert no yam ma ya se me ya afi do mense ne baba akwa na atwa no ma bebre obo me na me ka kiro wow serious bebre nim so mo wo ye aduane no omo to so ono mo ye aduane obi omo tubi jana ka nipa ba ko papa na se na wo ka yi ase aduane se wedding aduane ne sa aduane ni nyina kan ni nyina kan okay minimo bi a okọ ayie na opre otapon ayie ase aduane ho ena okọ ayie bi ena mame abrowa ne ka se wasa ba bi mo beko na omo ti aduane ma no omo di aduane ma na okọ fie pepepe odi aduane wie no ade ne ye nse nyinse na ne kunu wabruchi wanyem more than best 20 years ni ebonanim basura na abafom ko hospital mo hwewom but omo ba me ho no na me hu se e obi na de bibia to ne yam na yeyi ma no e aboba medofo ma me fa akwanya iso messages ne de ba na ba ye Gilga hour for Yankopon insha Gilga hour mama fa kwenya iso na menchia Prophet Solomon Entry ono na dey hour of hope ebre wo no ono ene da Gilga Land Power Ministry ano Ministry International ono ene da no Gilga Land Ministry International Prophet Michael say wa haniti na ama power na ba wanu na Prophet Solomon Entry ni di ankasa so power aha enti no ama power no aba manum papa medofo mame enfa enchas no ko enfa mam Gilga o say power Samson na Gilga o say powerful. God bless you papa o say Yankopon enhira pa won sama wo de ema yen hu Gilga wa me hu say ensam yes to me ewom power and Samson na o yesofo pani a oda no your friend Prophet Solomon Entry oni yen share live ewo Facebook o share live ewo Facebook papa nyame enhira nyame nya okese ongo so enhira papa me yankoso ye kasafa aduane aduane a yedi wayi ase aduane a yedi ewo party ase aduane a yedi ewo te say yakọ baabi no mo ayi aduane papa se me kọ ayi ase na me di ayi aduane ana se me kokko ho na me nya ohaw bi a ohaw no sen enete ewo yabrabo so sen so ben enede mayen sa yare no enti your doctors no ebi wani nti ukope ometuma aka cha ose yare na we yare no doctor ya enye doctor yare sunsum yare hwe ma menka bi nchiro won me wani okay nti se ye bi ba won betumi coach na ba bi omo ye yie no me mahu bi more than bebre obitumi sebe mpadura sa sebe mesraka obitumi horo na asepo na wa ye ade na gusu no de afra aduane no batu ni eni awu me na me ka cho nti odi a ebe mo sunso obi kwa tumi de ne menses wow me na me ka cho asem won na de tia ma me be ka sa asem ne se obi ba me nchen na nipa no wakọ hospital omo say ade na da ne yam no mu more than omo yeso omo operation ha omo yeso omo operation na ade na ayira onya fi hospital na oba pe na ade na abe kese na oba na mka chen say abo bi na da ne yam be wanje ni kunkun nje na mka se me yi ama no so kwan be so na me fa me se me yi ama no na me yi ade na ma no me de aba na yi fi eno sawe no operation na sawe ya da ko me fro no abehwe bi hu pa o pai no me pai no me de aban ne ma no okay de aban be yi afinim ebeba wow me yi pe na ne yafu no start yes ebobo kofom oho at sport na ne kunu ma me 10 million say menje omu di best 3 hours na yafu no abafom oko hospital doctor bizan say fa no koy no so okodifo bi nche no bizan say odifo ben na ya no mu de no so de bi me no just na me kwa me njindi na me ni me krutu ana moko no ka chim presa de da ono po man kahwe ono hu no ka jam se bibi da me yam no ma ya kwanchire ba na ebe tuto no mana oyi ade no man na doctor na say omu twase omu hwe ade na omu edro no mu hwe ti omu your operation akobe say doctor ne lo koda kodu
na se ni nyina yi ase ko ya no ko ana den na onya ase yi ase aduan no ko die odibi kura ba fi enti ne baba ko wanya stock ya o ma sasenye ye duro bi ene o montoye o na ko UK nyina still but ye duro bi we be no ama no ono no mpe ebe wo kuro yem no ma nyina na e sasama wo kan enche bia ansenya TV so a wow ye do mbeba o ba bi dia wow ati ma me kura ese ope onoma na nikuno so o ma bo abaso oh me da o ma se but o so mbeba TV so live papa ya fa me number no ema medofo ensama ye ka no emfa ni agro obo ho no okwayi ase a aduane no opra pre ne made ne ma e wo fie no na de mentimi no aduane no mabecha wa yie ase ene ma me fa aduane we nkwa na me fa ma me ba ene papa me yate ase se sa ne ma no enye enti so yo bi a wo pon ayi ase aduane ho ana se party aduane ho a me free na ekọ no bomodin anagyae enche ye bebie phone lines no atom e bia onso wo experience bi sa se na be a onso obebie na wo de atom ana sa ofra wo de ebetom producer ampacho fa papa number no eto screen no eni ma me se na be a obi pe papa number na obefre no na oni papa akasa me pacho producer mo fa papa number no ento enim emfa me na microphone starting fa papa number no kra ansana yede we no atuja ansana yede atuja aha eno ntimi da from pacho prophet Michael or say ne number na egu screen no enim no so person no ankasa no kasa me do eya 0558 382017 no eno de ofra ono a ene befa na ono wakasa ne mienu nyina ofra obenya no but eya na normally no 0243 no ekita eye ne ma no but sometimes I want hon say na oye busy sa ekita ne ma no but 0558 ne de ono ankasa ena efa bomodin ana frɛ no na one no enkasa papa enen sama ye ka no duabona na de sansunsanso we nyina aba no so na de ena efrefre yie wati ase na enwonwa se papa enti ebetimi aba se yabo madamfo bi dua menene nenam ade a oyeye menim ho hwe so menene nam ne yabo ne dua no esunsanso na ya ebi akofa bibi akofa obi sika anasa akofa obi ade wakoton ode ataduane menim ese wakowi ade makodi bi sa eno sa no mobodua menso me ebetimi akamia na mbacha ebe kan kwan ebe fa so ebe kan ni papa chirechirem because say minim ho hwe wonim ho hwe but ebe kan esa se nipa ne kobodua no o kan say onipa no obewi asika no obi a ode beto aduane ama no obi a impo se o de sensuo keke na se onum ana wodware a yare se nkan okay won se dokode na ntuma anya ama na on gindi se o ye spirit okay enti ode yawo ena ode bo tan dua okay na ye friend o tan dua no enti se na danfo no na se ode tompa bo akwa na do na awura ma ebe kan na te se papa duabo no we ene na ahanom na ensinsanso se obodua etinya wo no eye adwuma no ebia me amekobo dua no nipa ne ben me ode atadua na ma me ba edibi eno se benya me ba ebenya oba ma bodua no mpachan wow o ha obodua no so bo nipa no nko adua se nipa no obefa misika no edi me pese mu kunu efi asase so wo se ka bitumi nya accident na nipa ba ko pene wu kan wo se ka ni nyina atete ebiri ma prepra na ye wonwa wo se bebia nipa ne te kura no na o kura ye save but onu mo no timu na ono na boso ni hia no okay ma me kire odi ko de accident ba hwe na tade accident ba pa obeti se nipa wu pa wo ka anim ebia na obi awu no mo bubu ni tinwene ne mowere no mo de ko obi o de te ka anim se wan kan kire driver na mo amute ka ni na me nkodu me ka se mbibi na me kokuma ase papa mentia se me se ya bubu ni tinwene ne mowere se obi o owu a membo sa trap ni din obi o owu a omu nipa ni wu a ebi o mutumi sie ni wa ha na ma ka se o omu kwakoye na yiye wo mu krom ti omu hia eno ho pass nti omutumi bubu no mboyere no mayi ni tinwi no mayi ni baabi e de aka ho no ma chekere no mo de ahye babu that means nipa no spirit nipa na odi ni kono okay sha mama me na me ka kire o sebe na sinwi na o ma me na me ka kire o wow eye nipa na watam no enti se nipa no mkoye no so mo ye mpanifuo omo ye abayifuo ba o be so mo yi abusuo ni mpanifuo bi di akọ nipa na okọ no
kwesa de ba ko ma okita baye enti se bia se eduabo ne kum nipa na ode kotena kan no wan kan kire driver na munkodu da mo kan nyina mo nye save enti titura 24 mutu kwan no sake baye na betu kwan kwa ko ba bia o spiritual father friend na bi sanse kwan so ye wow me na me ka kire o hwe accident na sisi bebre no eye sa no man ketinkiti yo a ye bobo so na yo papa ho enti no se obi awu ne de ne part bi ko no etimi ko so accident me se mo bewu be bia se car ne be overtaking no obo se car ne wachi enti be push driver say ye ntem na ko obi wana bran ebi okwa tie ne kwa betuma pai se nipa na wawu na nya duabo de ye betimi de akwa akwa ontumi fa nko mo nkodu da age ye ya mamre ayi se mo ya mamre enye sa mo am car ne nyina ebia na de akoforo trotro ena ye ya no ebia na de akoforo trotro obi okọ ne baabi onimu hwe me ka se na me tu kwan akọ kumase ma fa me ka me kotena ka ni mana me te se spirit bibi kasa chem se ma me no te wachi no odi nipa ho nyini ade ekọ baabi na me ka che driver no me secret no press station me station ni din na me mbo car ni din ya na me ka che driver ne se obi di nipa ho no ma abetra car ni me ticket ni me de chom mesi me ye prophet opa o se me bo mo search omo bi so obi ase onim enti omo bo search na station drivers station penifo no ebo wura car ni so omo nim se sa de no edi owo ba ono mo bo wura car no omo search omo ko se enwi no e hye maame no wa chichiri wo papa na atare oduwu no na o ma chichiri wo na no bi sa maame se sa de we da de aso ka no kro no mo yi ni siye akomu nyina abu enti na sen ko kan okre no me ya mamransa wow enti se jani pa we di bia kotena ka bi na kokuma na wo kotena no maya mamne na ka no ko Obofour na se bia ka no ko overtake ne ko nya accident mu nyina mbewu wow so mo tete ka de tete me na me ka kiro mami ewiase ne wo enda wo keko enti se sometimes ye betre TV su na se ye ni asofo kasa omo fa kwa dwendwen mu sa se ye de ye yesunsum adwuma me yesunsum nipa enti minim na meka ena wonim ne ena minim na eko wow what ya enti ye metena betu futu ngo obi ani obi wo bon se otu kwa yesu ka bia konyas de nipa wo mu nyina ewu anka nipa ba kopo ubokom na esa de no obi wo so na driver no ebia na wakodi ni nyonko nkonkonsa ni agye car ne de ama no obekum okobudua ne sa oboma driver no enti driver no de kopema wo ye den na wo na chi obewu wo ko na bebubu won enti e besre ese we need protection bimbo you need protection protection ye be ne sen ja wo ba ye be ya ma mama bimbo baba obi hwe o se o ye chinya sofo so ana me dofo ne me kan me boa ye chinya sofo so e na o maji esika ye bambo so still a how no me ba cho se enyo sofo me odifo ye osofo ne odifo papa say ya difo no se ma do tie ye wo odifo hwe ma me kasem ne nchiro odifo bia enye se o ya sorry opa bi se difo asema makan wo ye nsanchiro ni ye investigation hwe odifo bia anya sorry de ntia odifo bia ntumi ndresse tieniye me obaba na me hye me gown obu ane obodam ene yedi nipa na beto ebi emergency nipa ne bia yete na koma wosunsum nipa no wa yefi but o se o hye koto abetuma so nipa no ntumi so no mu but ye yesunsum duma na ye hye sa gown no unse na de man hye me gown ye hye sa gown no ye powerful papa sa odifo bi won so o ya sorry but still o hye ne gown no mama nka bi show odifo de akase opa pastor won odifo no una wo da so na no una hu no ma ekoso etu be study a Pentecost Roman method agree come nyina wo omo ye spiritualist omo guardian aso no sa so no mani bibi ekoso omo no mo kom ho na asofo no be bomb pie first no makọ no ma twetwa sa no but omo man mountain betena se enka te se na ye ka no okay se Pentecost Roman omo wa edifo mu omo hu ade a bibi ba omo tumi so ade na no e ma so no ma no but omo no mo ko details na yetumi komu ekowurawura no ma meme se ye kum kura wo sunsum na ka 3 days na bewu na se nye nyame hyehye na onipa se metumi de abro no masesam okay so what you say na ma letani ade na ko nipa ko no so ono de wo ho sa se ono fro sunsum
and omo te wakoma wosunzum enti so no e bia aka bia 7 days no wogu na ya no ma ya den no do ba na mu se bibisa no mo ye wa ese metumi wosunzum ko ba bi pot ye de okra na akọ na mkoje ofi o ono ne friend say sunsun nduma ti o ye kaso bi ye sunsun aduma de the secret wo mu se ade ye hintasam na utumi kokko hu sa ade no eje de ko de ne ba ebi obi wa ya gine sika ya gine na onyam ya gine awari ya gine yiedie ya sei na blabo e de akọhye nsuom e de akọhye toiletim e de akoto baabi be yetumi wura sunsun hu baabi potin ade ne da ne ye wura makwafa aba e wo mra ye fa kan anko okay papa se na wo kan no se odifo bi enya sori no obi ho no ma oyodifo wo hu oya eno de meje wachinye kakra because obi ho no so owura sunsun mu okay sunsun mu niam ane ade se first na we ya sori and na direction ne by se jai na ye counseling enti bi ono so sofo no obe dem se so odifo yo no so no direction aba ne se on fanya sori me na me ya so na me wo sofo ya sori mame but na wo sori yeah okay na me wo sofo a ono ya sori mame tiemi me nka se untumi preach o but odifo bia no na kan papa ma ese onya pastor ono be preach sase odi sometimes odifo no nim preach teniye omo nim preach yeah but all the studies sase mama kan no ma on the express no mo nim bible mo so but say preach to nipa no o e dey mo mo am pa just afese what me we no but aka ono be pastor ono be preach aya asore no afa wo wi asore no 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 abe sunsun duma atwato me pa cho what na me kan say enti na wo pastor eni wo odifo ye wo makoma ko 7 papa cheche ni ehwe ye wo odifo eni wo odifo eni wo odi eni wo adinu adi obi ohun ade hunu ni me dase enti me se me ya onipa me hu ade eye ade etumi sei etumi siesie wow obi o ya ade siesie ni bia no etumi sei ade na ne se na ye yize se ni siesie no enti fa ne se ebia obi aba me nchen na se nipa no ya boni dua akaze ne se esemasi we onye yeda kopem bro boko wu ebia nipa ne ya ade nipa na wu ena nipa no so ne kuta ade no o ya ade no se ade no wo ne nchen okay ena wawu enti kwambe so na abefa ho sa be ka ade na nipa no betuma age no nipa na ba wo nchen se prophet maduma no misika se men koye enti mi hu sa ade na mi mbo amane udin keke na mi hia menya udin na manya ni mawuramu akomu wabusu akwo a wofom no na makoma ba mekomba na makaje se eno ma se ne behia na de be ya adena ma na ho ato okay ya ma na ho ato o de me na mekwa aba unka bi okay enti no papa se na wo kanu no nipa bia hia se ye be protection ye be protect ye ho yeah protection na ye hia no se na wa cheche se na be ye kwa yi ase a sa ne o ma na hia ehun hia se ye protection na say ye ya ma ye body no ana ye adwuma ye ma bibia me pa cho protection no e cover sa ma me ka se mbi nchiro ne e nyankopon na bu nipa ho ban okay benyame fa nipa so ema nipa yeyi okay nipa ne cheska benyame ne cheska me pa cho ti afi me pa so bibia bi na omo mo hwe eti ni ye nipa de se ne be poison benyame poison okay nipa de se ne betumi de wakọ aduro so akọ odua nipa de se ne betumi de asam ato so nyame mfa asam to so osoro abofo bia ne ode asam beto so sama bia ne ode asam beto so ye nipa ya incident na onbo ho ban da be obi du ko baabi ojo adwombo na e be return back obi town say ebia obe poison me se enye se bia metia na medwama no me se me no ukodidi na wo de se bi poison de agu aduane ma before me se me de me sa akọ na aduane bo agu sasa ma ye deda e ya aban na me de adware enti me ko town afen so se ebia enye se bia ma ye sa de nti na ma sheda ko fa poison se me nom se nkumi ebekumi ono ne ye obi town na wunni mo hwe ho enam se wabon ho ban nti no ade ne bebo agu ebia fa ne se obi de woni obi nam ebia makọ ba mo tonsa ebia akọdwonso aba nipa ne betumi de aduru agum woni ho but me ka de hye nyankopon na onyam se yesa protection de manwa wo yesa odun sa kwa wo na be na nsa na hwe agu ana se drink na hwe agu okay na wa sorry ebi won so wo se betuma sa agu so pese unya so adu wo se be sa agu asa wo de ujam pe na ajai
no mu se bi different bebre enti na ye say obabo okra na eti mu no ban sase nyankopon e de bo nipa ba be nipa ne kum nipa nipa ne se nipa brabo enti se nipa no be se wa brabo no so obo ho ban a ontumi se wo ana ye ka binu mu ntia se enti na me kirekire mu sa no e se bobo wadwuma ho ban wa ware wo sikasem wo yiedi ompuntuo wo kontuo promotion and protection ye ka protection is say obobo ho ban ne be obi ye obi bi ntumi wo ye wade bi wo eya haban ene no ma bi ne de be ya ma ye de ye ma wa obi dwu ho adwombone a e be reteni pa ko no bad e na wo nso no ye ma wa utumi dwu obi ho adwombone odwu e be ba wo so on your friend time e wu no na sa wontimi nye mi na me ka kire o ontumi nye obi bone wow mi na me ka kire mama bibi wo ho won edu ba bi a won enti wo be study a won na etumi kum ni nyonko obeti se nansen a nipa bebre wu yesi okodi aduane na okono on na dan fufuo pie wawu yesi ama ne poison enti se wo sa protection na poison no unu kura enya dwuma anya se bia wo protection to ko fa poison na mo ndo obewu be se nipa na unya na hwe na bia wo fi akontuma ba e bia wo no makoso wo adanfo bia wo store bia ba wakwan mu nipa ne boa ya toka bia ma obi betu ndo ka no ma e de akoba bi akoye so be accident no bubu onku accident na bubu it is any pan to sad na na say wo time e wo protection no e be return pa ko no back enkan it is sanity the protection is sana en adwumate okay and yes ya ade pa yo me do for mame ensre me producer say on fa phone lines no ento yes screen no enim enfa mame ene ye di nkomo pa enti no bia wakwayi ase ensunsanso bi anasabrabo bi a wo mu no mo a utimi ensunsanso no we de efri ba bia efri mpacho betimi afre 0597643385 0597643385 na wa badwumadie iso ebi ne opesa obisa papa ene ne opesa wo ka bia no akwanya ewo ho edi ema papa ene de yesu ade pa yeah because ensem go the answer we won't be that maintain because nwanwa say makwayi ase na ya sebu me aduane na maba bedi na menya kidney makwayi ase ya sebu me aduane mabedi menya stomach ulcer papa enti no sa no makwayi ase makonya sansunsanso we nyina me de ho say yi ase amekoye na mamenya asa oba ye bi ho aka kire oba bi ya ne fini me hu se me ba oba nko ade a okra na be ka kire me nya me o okra na ti na ma wo ye nipa na akasa na me frɛ na bisa se yale we efi ne bae obe kire me be bia ya re ne free bae wow papa o me ya ti ase se eyi ase kɔ no enya ye bia ase ena se se yekɔ bia madamfo menua anaso bi oba me ewu me de ho se ye we yesa me kɔ anasen se okobisa ho eye na akɔ no se en sɔre okobisa hwan se okopo difo bi kobisa se madamfo bia wu to oba so ohwem se ye na akɔ no eye den fa so anipa ne wuye nipa na be kyerɛw enti se mentimi ankobisa saa de no na akwankyerɛ wo de to dwa no me ya obetuma akɔ aba metimi akɔ ye no aba an sisi so bia ma me so pache papa hello me do udi ni baby afrefi good evening me ba cho me ke free asama asama akadeka mpacho na hello me do mpacho yanko pacho yanko why low tv no ma me sene be ya kasa mo beti akadeka okay me pacho na me pacho me bisa se pacho me tell onyam na ta woko eseya ono so timi din transport ni bibrewa na onyam na woko eseya papa enya kura menyama mako eseya enya se onyam kura wo hwefu na woko yi ase enye papa menyama enya se woko yi nti me papa pacho me pacho se be timi din nti kan se bia bra kwala na pa serious enye bi da ebe se abofra ne daachi enti mo se obi nyem kura tete no kura obi nyem ayama ne yin yafun so enante sa
Enti papa wakọ ayase open for wakọ ayase. Wakọ hwefun wasanso akwase. Eno san no den ne betimi aya. Obu okọ awoso a otumi wu na abofra do bu wonso abofra no nya no. Obu se omo me enu nyina ba nso onya ne ba na ensunsanso bi wo ho. Obu obetumi aye yarefo. Okay. Un se ayiye na yekọ ase no won. Enipa eba ayiye no bebre ketanduro bayiye eni eni bone o. Obu a okoye obi bibi ebia wato ade no kura ebia wokọ na wokọ hia ade no. Oh, okay. Na te say nya say efun no nko na ma problem. Debi. But o ma ye ne o mo ko hia wo ya so o ma ye problem. Obi okwa na obi won ye nti wato ade na wo wie ma ekọ. Nti una ma na akọ hia wo. Sa na eti o. Se ye bo obi dua ebi ane nipa ne kra ye ba ko na unim no kura wokọ hia ade na etimi. Hello. Yes, hello. Sweetheart, who dini baby Alfrefi? I'm Passion Kasefi Makaiko. Okay. Me don't patch yanko. Me pacho additional boy and me depani. Yeah, that's it. Me fi baby a pap if you know. But me papa mo na ye hono. And I'm waka. Me si idea pa catch up with the master so adieu. Yo, yes, that's it. Nyame sure so wajebre na wahwe yeah, that's it pa. Papa, I saw free someone kesi. Yeah. Wow. Okay, we don't nyame sure so wajebre na wahwe. Pacha obetimi afre 0597643385 no abajumedie no eso ebi. Enti papa mpacha yanko. Omo mo bayi ase no kra no omo timi ma ye problem. Bebre. On say ayi ko no ye nante ko ayi keko. Mom e serious o hwe obetuma fi. Hello. Ena de course no ba never because I dey na yesia no very serious. Very serious. Papa mpacho yanko. On say nipa ni wu no onum dokode ekun no. Any problem no. Okay. Obu okobodu ya so obi obebeyi na sibia no. Ofie ye na so kwa na adwuma nsei ombre. Wow. Obi obobon so abodi bia opesa akwa na ayiye no anim gu ase. Obu a ogina ye ayiye na Papa mpacho me ba. Hello. Hello, good evening. Good evening, sweetheart. Mpacho dini baby Alfrefi. Me don mpacho low TV ni mama why? Na mama Pacho Femi Abna. Okay. Pacho yanko. Pacho Femi Abna. Okay, yanko me do. Pacho Me pacho so frame me na low TV no eje amma me. Se low TV na me kasa wonte because e be delay kra. Enti pacho fra na low TV no de amma me. Na yetimi akasa wo de ofrepe na low TV no wati ho e wo phone me papa pacho yanko. enti sans anso no. Hello. good evening. Good evening, sweetheart. Pacho dini baby Alfrefi. Yes, Femi Abna and Kase friends awo. Okay, me don pacho yanko. Pacho bisa papa say me ton ade na ba be na me use to me train customers ba my ye to ade. All right, papa. So oboso oto ade pa ade a onpe market a ohoye hye ene lolly station oya so onko sa hwanua onsa hwanua kakra no famra na me fanya ma no on de ba be sell won store na no Obabna. Anja grandpa cho sauti papa say pe station a eye busy. Ana se market a eye busy kosa eho anwea na fabra na onfanya de emo. Yede papa number no be to screen no anim. Na wabo modern afa na wafre papa. Oi. Papa mpacho yanko. Enti ayi ko no momo enyom de bebre afen so mo kire se obokọ akoyifu na wodi achi enyo ebe yi a momo busuafo no nkwan kofa fun no mra bo se boy wu a no masi omo bojama omo shi jama papa ye ho ye besin abaso ma me. Hello. Hello, good evening. Good evening, sweetheart. Pacho dini baby Alfrefi. Me didi eda yibo mi prefi ni guban plan. Me don pacho yanko elder. Me dia me kan say me didi eda yibo mi kasafi ni guban plan. Edam pacho yanko.
near Obofour no cano. Yes. Ni munyina wumtrudu. Wow. Me say me ko yes ya me da ho bibi na me dwa ho di na me say eh we tie say me samechi na me samechi ni na me ba fie. Wow. Na enye bibia na yeka na se Obofour nya kugudo o ka sansam wo fidi ni so amoma Ghana po nyina aso ti se omutie ni no mo fa ye dwuma na ebe bo bia ni daati. Yeah, that's elder. Se ujibi no fa sam we tu china ebe how that be. Elder, yeah, that's it. Mommy, what's me that was why? We for tell you, nyago bon show elder, yeah, that's it, papa. Okay. Nyame nya okese. Made up for elder asem ode beto dwa no. What ohu ade. Elder you be nyame ehira no hu ade na okasa kwayi ase a okwa otimi hu bibi. Na se so sign achi. Bi a wo de wuni ani a wo de behu na wasan wachi. Enti no ne nyame enam prophet Michael say so kire no. Bomodin a na made up for fa na wonso fadi dwuma efa emame because some na ye ka no anu edin papa enye ensam ketwa. Enti papa sane eye elder esi wasam ne supi ese ensem a wo ka no eye nokre a achinyije bia eni ho ese eyase etimi kofa no me eyase etimi de ohaw eni amane ne kwada na nyina ebe fie asem we say edin papa na me do for me enko eni emisa papa hello. Okay, yemisa papa na bibia yensan so ento aso because komo no ano ayedin. Papa wanye so papa. Yes. Me do for nyame hira prophet Michael say pa because somebody atujana ano edin papa na uguso eka. Hello papa me ba wate. Hello. Me don't patch out dinner baby afrefi. Me patch out me kasasi achama. Ede ama. Auntie ama patch out ho ye de. Me patch out ai na so. Nyagopon adom. Auntie ama patch out yanko. Me patch out embre bi ba se 2 years bi. Ba se 2 years ni na. Ade to esuru bi odi agro na ebi to me ba ne so. Okay. Na free one mo ko na bi an ba bi mu na me so mi obi a me be ya siko afei obi wu obi ayete no young boy bi omo ko ya se ma me ko obi a me ko Saturday Sunday na akora ne ya le no Esther e ba ye okay ananu so abemu wa bi sa onu so me ko ho no mu a enumbre na akora no ya le no e san ka me ba na mi bi sa se etimi ya ta na Abofra ne krampe fun. Na Antama ya okwa ode ne ko. Me ba jo de bi. Papa mfane nko. Amfane nko de a on de na okoba abofra ne kra na oba ne ho a empe. Nti onye very careful. Oba ondware ansa na waben abofra no. Ana ebi nso betuma ba so maton sa yare ne de ama abofra no. Nti ode ne ba obetuma so onto jamudi a ode ne ba ebetuma ya ma. Okay. Be wato jamudi ama ne mfane. Ose ne de ye na se esro na aka na. Na mche se otwa yare no. So na so otwa yare na chase ya no. Otwa yare. Okay. Anja mpacho ne papa kan no te. Papacho ai. Enti mpacho ye de papa number ne beto screen no anim. Bomodin ana fa na frɛ papa. Why? Papacho yo. Ye ma no mo ne ye dache se ne be a obebo abofra ne ho ban ama. Why? Nyame be fa ne so ama oba no ne ho ato no bebo ne ho ban eje ama. Papacho yo. Okay, yeah that's it. Nyame insha. Se wan se eda no e kasa se sabi oye panyini oka for ma hwe enoma bebre ye de ahye be ye dodo techu no a Christopher no na me say ni 90% eye yi aseko amane ne ho na ye na me ka kiro ye djuma sam ya na se obi won a wu no oba wi ase no ya dome no ntuba ye yi da nti se nipa we ko na yi ase a Hello, good evening. Good evening, me don pacho di ni baby. Oh. Pacho lo TV ni ma me why me do.
Me ba cho low TV no na sign bra bi mo ay mesra wa mesra se ofra ya low TV no e ma me esa feedback na e ba no ano din me pa cho pa papa pa cho yanko wow enti ayi ase ko no yanko yiye keke me pa cho obu wa na yi ase ntoma keke kura no enko studio ha enti wo de bia no bi bewu na de betwa ntoma na wo so da be no bi so ba betwa wo de hello hello Hello, good evening. Good evening. Bacholo TV ni mame why? Hello. Hello, me don pacha yanko. Pacha me pesa me hu say yes o dia o fi ye no ba o di ntuma be wadam asana wo yi hu ana say o say wo tie hu bebi asana wo yi hu. Okay, papa. Obisa say so frey ase ba. Ntuma no onyina bontin na enyi ana so mfa nkoda munyi no mfa mra bontin. Oho, na se obi be hu. Okay. Enti ukọ no ese se unya du wudan ni mu a uyi atare na pe so obe soki afafro da water fagu na sug na fagu emfa nsen ho fan ko gu wadakam enyo. Enti ta so de owru adem a owru ya ida so de ba be sen abontin ana se odi folder water ya be pete so na ade chia wasi obekọ aduma kwa so na machi na si e pa chew ansa na odi be fra no mama odi afra yo me don pacha o te ne papa kan no na je se papa nsam ye serious we se ka se papa pacha ma me bisa o pacha sane ma no e bia makwayi ase me de niam entoma na be fra me niam mansi esi san so bi oso se me dia be fra me niam papa esi san so be na oso o ko hwe funu nko a na se de o mo de no tu adaka mo ba ade bi o mo kan du nipa na so nti owu ye no obenya biaba papa se nya ye bia na mo kan sam go efone so ana me kire se nipa no so owu no ni ede ne ko ye se obi o ha fa so yare na okwa yare no ni ma bi efi okay yare no ni ma bi efi ade bi ensi keke me no nam we ya nante ache ya nante ya mbaba ache ya sere bobo akokura nsere ewu ebia ya ye bi ni mo bone ema nipa na dome ye obi o tumi dunu kwa ebia nipa na ben enti no me na ebia duabo mo bo na che yanse na nipa ni wu won enti enye fun bia na ekohwe fun no okay ena one uko fun uko ayi ase se uko ayi ase na wo ka che o ma me no kwa ya ne da ne yi efunu kura po o man siesie ne yi a enka bida wo abrabo mo amutie ne yi mo amukọ yi ase ba o manya aduane andi eye ne ko enye papa bia wo hwe ha wo mo deda ma me ne kura po anko yi o man twu ne pons ni ye o de start kasa asem no wano na wo de kasa asem no sunsum kura mo ebe wo ka kire ma me ne wo asama do wo be bre chen na wo be ye kura ye wanka anka wo be fa ne sa enti ye num kasa ne ma ye bre wa brabom be ye di ni nyina ko hye be ye esa se ye nim se ye be ye ye de preaching na we na ye wo ma me na ye wo na ne enim ano no but eno man keten mani pa bre ya obi ya deda ni fun obetumi ko jina so fun odi anko ye kura hwatade bi o mede da fun no fun odi o maguna ni mase enye wo fun emfa wo ho onipa na kasa ye kosie no obi kwa tumi kasa adaka odi enye fe enti wakasa asem no wo fe se waka ne tra keke but me catch wo se eye adwuma ebe so ablabo be ye basasa te se na wo ka kire obi fun obi adaka se na adaka anye fe no internet se fun ye nkasa ho dabi papa o ka se te se obi awu boys girls I was unim red me te se ababa wa bia o ines ni 23 years o anom red awu na owu ye no te se ne red fo ya ba ya se ni ade enti sa ni pai wawu ana so obi young girl bi sa awu na ye di akire ya komo kira o se sa de no enye ade nti papa enye me dase mo kire ya se okoho a obehunu den o number me dase enti sunsum so wo me se da kro meyi vate obi oye odeda fun ene obi oye adwuma o mo kire me donya me se me meto program 3 hours papa bacha me ba Hello, good evening. Good evening, sweetheart. Today ni baby afefi. Bacha your friend me.
Ama me ka say free do bro. Okay, me don bacha yanko. And the end papa ka say uko eye ni de defunu na enye fa ni kwa say o kasa no. Last 2 weeks ya ye kwa ye wa kosombo. Na ye mekume ye no so ye nyina ye kasa fa ho say and I take and the done ye. Okay. See the say there na what ye found. Papa, we the what question am. Obetuma sana no say odeda ne ye enyo sase nipa wu a ye kan abutia ni nyina obi a kan bi omo ka bia oba na busia say oh we dey wanya sister ni ye kura wan na de na nka mo pese onye no onipa no wawu Papa obetimi dada obi ma o hu sabre wa o tie me pa cho but ode na be ya fa ho ne amre wa abrabo tie me onim onipa na esi obi wu a yenka na chi asem enti papa e na obi sase wo makoka enti den no na no ma no omo ka so mo kan no wa na omo nim na omo kan be ka sa brabro hwe on kan sa keke o bi a ay agro bi keke no mudi ayi na ye ya bibia be jai be se e ka wa no a sa na wa brabro nsunsan so be ye papa ha ban bi ani ho bibia ni ho no mo be dwa bra me sa odna no keke ne kan wan ka bibia kan to on kan sa be sa de na nya omunjai. Okay. Papa, mami fa me call. Hello. Hello. Sweetheart, today ni baby Alfrefi. Evening, university teacher Mante. Okay, me don pacho yanko. Many of the topic in the multi to Papa Yami show pa no ya. Amen. On the way. Yeah, that's it. The person in this your appetite is a bit more about here with me abwa. Se obana se eye hospital dia memo akọ hospital be se sunsum dia no maton ama ode a ebetima ya ama. Gotcha. Me that na share. Enti no san oba obekọ akohwe e okay. Papa yanko so a mochire ko no ana ye dika. Mochire no. Ukọ mochire no ebi ko mo mba. Obi okọ betuma be fa yare e wo mochire wo. Hwe mame nka bibi nchiro. Obi wu ye ho na nipa ni wu no okowi akoko na omubo ne dua e ma nipa 6 ne wu ye Okay. omo koyi boy na de bae nyina ba kopure no oba afie omu nyina wu ye be nya accident wo care mu nipa more than best 300 omu nyina wu ye. Okay. Omu ko mu no na chese edua bo me kai se omu koyi obi nso e de ne bae no moto dame braba ne ko achia no abobo break wo manim first one second one ne toso miensa no okumni pa be se 9. Wow. Enti ayi ase ko no enye easy ena one bibia wo ye bia do wa no ka bia no eye ho wo si nipa na wu ya ne da ne yie enti wo so wu ne ne da we won ono sama ne be kase wo gu nanim ase. Okay. Esa se esi obi wu a yen ka na chi asem enti wo sika na kire wa bom se wo ko fa ni papa no de da na aka ma ne sa ebia wo wani mu kura no ebia bibi wo muti na hu se ya ne da ne yie no what ya se ebia na sunsuma de bi ta achi enti bo de wo wani mu no hunam ne bo se wo de enti bo se fun no kura kasa kura no na ai se ne bu afu hwe obi ko de da fun na sama ne ka ne nsa ese ne nsa we na ayesi enti wo de fun me na katro obo samankasi. Wow. No de dafu pa. But okode dafu bi ma fu no kanensa. Na no ma ofa mu ansa na ofi no. Enye sunsum no ma bi edi gu akwan ma akabare stam akawase enti no onipa bia no ohia banbo. Babo wadwuma ho ban ene osika sem wa ware na wa ware no. Babo ho ban ebegu o. Ye papa no me ma me o ye 10. Me ma me anya wedding but ye nyina 10 nyina wo ho hwe me pa che o aponche kurapo a onko asore on ti preaching da ye kan bible nche ne da otumi wo 4 ye nyina operation obi okwa asore otumi okwa kwowo a agese de sika kan mama ni nyina bokom esunsum de hwe ukwa kurase no obi wo a na se wanfa abofra na mbehye ne nsa ebia o hwe apemfo na wanfa oba na mbehye ne nsa otumi tete aban keka na watobon fruit no de aye oba ni ti be kese ono se be yi enye be yi ono ye haban. Okay. Hello. Hello, mommy.
Good evening, Mido. The same Elder na Okasano. Okay, Elder. Papa no, mumana oko station bia e wo Ghana afane nyina mu. Nipa mu chew. Yeah, tell Elder. Asema oka no, enye eye kwa o. Se uko wedi anase party bia. Sa asem na oka no. E wo mutrogo nimi ye wedi no. Na obidi mu sika ba ni wura so dam no na sika. Obi adi sika ba, obi sika ba. Na mami bi diska no bi be tu ade ni mu a. Ni suye e wo baby amitra no e wo mire nchen. Wow. Ye free asole dem na sika na ye nya nyina no. Bi be me anacho no an mi sika nyina de tiati ami nyina me sika krepon ka wo mi dem. Wow. Onum po mi husun sa sobia e di bre mi. Iti asem na papa no ka no Ghana fo ni sabo impresa Ghana fo mo hwe yie na mo tie ni yie na mo fa ye juma we de nyakupu ankata na yini maamo nti oma oti Ghana afane nyina wo station bia na obia ti asem bi yie kanta na fa ye juma ebe boa nyina Yeah, that's Elder. Nyame inshallah. mo me nyame kan huwa Amen, Elder. Nyankopon inshallah. Nyame inshallah. Elder asem we say, yemfa na tra keke yemfa na gro. Ase wedding party bi ase outdooring party bi ebe kwase aduane ne ade aye di no yema mode ane enhwe ne ye papa won safe bibi owi ase o wani nti o se onipa ne ba na o discal beto no sunye sika ne ye pepa sika no ne ye echunsum wa ye bibi aguso okay sunsum ne sika no wa ye bibi aguso hello Mido. Good evening. Good evening, sweetheart. Today, ni baby Afrefi. The pastor, Miss Magdalena. Madam Pacha Yanko. Me pastor, na Edaka, Papa Capwin, Ukune de Damo. Say, Yanka, Fana, Yanka to Ayini, say, Nasa. 1 year, say, now, Cassie, no, Rosie, say, 1 year, fine, then so better. And say, on the say, yes, what come for no? Yes, you be where you can achieve asem. What you say? Who knew the da? And then I won't know the dano, what for be so many da. Ebi a nipa no krano or ne time for be wanting the buafu. Womuna and tell you nipa no the da funo. A phone to me. Ah, Messi, Omo did that for him, the Bibaba, or both panichos and pacho, me all warm, baby sees you. A more cannot than Sakatan in him. Mamma, be more, we are you. Bibi ori ase why ya de ebe tra yenim ne yeka nti yeka muntie ene ne say dade asoso no obi betumi de sika chew wo wi ase nyina wonya sika da na wakowu Wow. me na me ka kiro obi betumi aba wedding endu afi wedding begu onwo da wo sa first na Roman message Pentecost omo baba ware a ye be checha de yanka se omo lado so obi mfa anka jima bi pobi anim wo boa Edin. She, Mammy Cassim in Chum. If you are say, Ottawa won't. Hello. Good evening. Good evening, Mido. Papa, I want to say, Nyankopon adomodo na wo so e. Okay, Pacha Yanko Mido. Coming Pacha. Okay. Papa Mpacho, any number na good screen no enim no or Kaswa Pink FM. And a good screen enim say 0558 382017 no. That's it. But I'm not the point of Yate. Nyamin Shawnson, oh, every Wednesday, yeah, about 7 o'clock. Papa Tenasi, sounds so, and a Monday, and so about 7 o'clock, and also Prophet Solomon Tenasi. And it's spiritual and herbal, no Mondays and Wednesdays, be about 7 o'clock. Yes, that's your door. Okay, Papa. On say, and that topic no one nesi. Mama, if you say now, Keko, and you be an a ye drew. Any pebiano, a so when you soon sumo bambo. Mr. Oshami, what do you through? If you are saying yet, and say, what do you want to see Casamania, Obama? Obiambo was as a stool.
me se ablabo na ye bɔ no obi ka che o se nyesika oboa be fa kwan papa so enko yesika duro eme wani mbro obi sika but ye wono ma nyame betuma fa ye so ayema wa wadwuma ne osika sem ene wa ware wa control yedie umpuntuo na wa ye protection na be ye obi bia e be return pa ko no back obi wodi ne nsa so bia ma na asai obi a bibi odi ne nsa be so bia obi kwaye so be boa na nipa ne mboa no oton aye nto sika ton so no wa hye obi ti aware ase no de to dwen di kwaye den obi ti aware ase ne kunu ne nkasa just ablabo na obo no wapem enye sa ne nyame hyehye ma ho eye bibi ne ne udi asie ebi kura pa na efi ofi o ebi ayi bi a wokɔ ase na wokɔ fa sa enome no obesi den na abehu agye se otu anamon ti mo woni ase obetu anamon aba eye kasoa St Michael Power Ministry yen sunsum adwuma ne nyame fam so ameye oba na ha obia no awrade betuma fam so na yetuma wura sunsum ayama ye bibia wadwuma ne osika sem ne wakwantuo wa ware uyedie wopese eto adema wopese wadwuma no koso wopese wa ware wopese obi ebia nipa na prom so obi bibia ma obi do osika dwane ya bo odua enoma nkoyie ti anamon abra awrade be kasa me no man neda we skin no so bo wode aso patcho me personal number no 0558 38 20 17 0558 38 2017 me patcho WhatsApp untumi mba ya voice message na ma o picture na how me hu na makachiro wo gidi se me kachiro so abo sense ma me kanyina eye no kora enye ntro me patcho metena se eye Monday to Saturday na metena se me patcho me wo kasoa Pink FM ho na me ye adwuma cancel nko a ye nya asore cancel nko na me ye oba one on me no betena se a hwe how esanse sunsum adwuma na me ye no me de ye de aboa wo mjiri se obanso a wabra bonte se neti me pacho se good wo fie ana se bi abotru bi ana o tetene wate se bibi wo mu fie ana bi obi abedu adu wo mu fie ana se bi a wakotena fie bi na hu ano bomode ase obetu anamo aba na awrade atuma fae so na yatuma boa ye okasoa Pink FM me personal number na 0558 38 20 17 0558 38 2017 and the good TV so na 0243 310087 me na me fa phone patcho me di e the Prophet Michael Osei me yesunsum adwuma na me yesunsum nipa nso me hu ade awrade fa me so eboa nyamemba uba nyagidie sase obana na mogya tu no embre okọ Yesu Kristo ntwen no wankasa okoso na hwe odigidie na eso Yesu ataliem na mogya na etu no fisha bebie no Bible say twae na omun senkyerene enti uba no so bomoden ase odin senkyerene beba na awrade betima fa so betima yama medase yo middle for Prophet Michael say out that St Michael Power Ministry ano na ode na chakwan ato edwa no sabre de middle for ma memfa akwanya iso na memfa enye me announcements 1 or 2 ya na miwia na jumedie no ye de aba ewieye metunsa mefa Cheers TV afidikese so na matunsa afro outdooring kese pa eba abekoso ewo achimbegro meka se outdooring ase na enim no se yeyi bibi apie anase yeyi obi apie ni nyina ene se begro hene kane ye begro hene na awia kotoko otoso mienu onya ne ba bi ekoye nananom to nsafre no ewo ensie de no sese nyankopon en adom enam asona abusua ewo achembegro so ama omo ehunu se ewiase ne ade ewo no na odie na enye ne ekom ede no eno nti asona abusua ehwohwe mu na no omo ehun se eye Mrs Paulina Japoma danso ne ba na kane ye frɛ no eye owura kwadwo intim ono ene da screen no anim no ono ena esefata no se yedi no esi begro hene ema no eye ye eno nti no sabre de nyankopon enam eye chebi hene eso ema amamre eye chebi hene osagefo amotia ofolpeni eso ema amamre ene amanie bia esese omo eye no omo ye bibia ewie ama eye nana asai ewie eno nti no sabre de ye wura anaka ne ye frɛ no kwadwo entim anaso owura kwadwo entim no
sese de ne dini no asesa eno nti ene ye outdooring kese pa na ye di no